Kigali, Rwanda, weta Kampala, Uganda, Somalia, weta Congo, DRC, Asmara, Eritrea, weta Lusaka, Zambia, wetu wato kulokira ndekoda ya Zam TV na kana DSTV, kaninyo kulokira www.werudigital.co.ke, Facebook na YouTube, Weru TV, kuma muchine munene yu akaunti ya Meru, Weru TV, etamba Kenya, Afrika na thioro yonde hito kwato geni kiende tochia Weru thaimwe twire wetona wenterire kuchia thioro twema chokyo na maoni ya kuya ndeto chieto okulokira namba yetu SMS niyo 23578235778 na twatire tukwithia tukithoma gichokyo gyaku oburagio tukinyila methene tu ya ndeto uriona Weru TV wenterire ku chiangthioro yeya muyajara tukuthuranirite erire ko chiangthioro yeya muyajara tukuthuranirite Yara tukudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Muthwanirwa wa kwithia kalika miaka 15 na Rwero Monki okinyithwa mbere ya koti ya Tiania nyuma ya Weru TV kumurika rono rotu kobwegoro. Kamete ya wonjorethia Senate kwendekethia wetwa kwa gavana Bamero ba umbere otareria marandu ya kigina kirakia ya waritingwe wa kanyumba. Akarie gembe kutharikira Kawira Mwangaza kumana na miari ekyo ya kuthombia ntwethingia. Na kiemurimi we omekiume kietwe mureka kuthirema kiewa ndibwa miti. Kathosha mwenye mnono ntuboko na kanyaga kuatanira batu kiendeto chietu onimbeto wa wini wa Kinyeru na mwonanilia wetu wa mathithio tukobweru ariro ni kajamba ndeto chietu ikambiriria thai. Nyuma ya Weru TV kumurika njemwe kumantere chia Tiania ira yacho wa kioto kia mwana wo wa miaka 15 nyuma ya mwana o kuerekana kwithothoku na Rwero Monki ni mubiashara omwe kumantere chia Kejai na ndirwari muthwaniro nethirite hayikinyithwa kotine ya Tiania na ramugambithania James Masharia aithirite akiatha Morris Gitonga urokuringanithwa na maetia ya kwithira kiria rumande mwankaro uyu arakoti kethire kiruta mwerekera kethira akethira kiewa mbondi kana ari John Thiganethirite akithiatira riboti no ndene atwambiririe chio. Nyuma ya TV ya Weru muthenya wegoro kuigwa imurikite rugono rwegene na kari kamenga 15 karakeria kubithio na Rwero Mwanki muthwanirwo na rieto Morris Gitonga ntwa muye wako bakiwa batikuona kino ntu muthwanirwo atagwatwa ndiranko kana karakaithirwe katutikona justice ya mwana no ntukuma eko ithwa itwethirite tukiangaika sana mwankaira thai na te justice turona na nya mtu atawatwa indi muthenya we muthe muthwanirwo wa manto Manwe Morris Gitonga na kinyetwe kotini chetigani ntereje kirindine na rareganite na thitango ino na kuwa watarutho ntutobu. Lezo ni kwa tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka huu masaa ya saa 4:30 eneo la Kianjai ile kotigani ya West County ile Komeru County ukijua ikiwa kinyume cha sheria uliweza kumuumiza Betty Gasheri. Ni kweli ama si kweli? Ikagitani wakara Inspector Ani Chege urano investigating officer kirigamba riri arombire kotini cha kirindine otigira ni kurega buru kurekere muntu na mbondi kumania na urito bwegamba riri. I filed an affidavit seeking this honorable court to deny the accused person bond. The accused and the victim reside from the same locality, so there is likelihood of the accused person interfering with the witnesses. This poses a threat to the safety of the victim and the witnesses. So I feel that this honorable court urgently intervened by denying the
accused board so that he may not interfere or intimidate the witnesses. Ama no wirire nkindano ya mboti nyuma yenu engi atiga inspector uyu na kaberia nkunja ura no wakili wa muthuganiru uyu akenda arekerwo na mbundi ende muthiani aumba kuigwa kimoro na watuika gitonga tirekerwo na mbundi till this morning when you called her, so you called him and put him in the cell. And do you have any evidence that you cannot tell whether he was involved? That's why the matter is still being investigated. You have the OB on that claim, rather that. Igamberu rikathikirwa ntuo ruru kiri mbere ya mugambithana woyu nwe Honorable James Macharia kenda kunengerera mwerekera nkuruki waya kuigwa gitonga karekerwo na mbundi kana ari. So tomorrow I will be remanded for tomorrow. I'll give the ruling on whether to do. I'll look at the reasons, then I'll make a ruling tomorrow. So you'll be remanded until tomorrow morning. Okay? And the issue of the paper Kiripotera ndo cha weru kuma kotini cha tigana ntere cha kirindi ne mbita wa John Thiga. Kongi na kuni ati ntukwe mwake nyuma ya seneta kumankira marando yararitingwe ba county baero wa Kanyumba kuonekana bati uchokia nendia memba ye kamiti ya wonjorethia kiembunge ya senate niendekethetie weta gavana Bamero bawa umbere ya bo Peter Munyakira itumurongi na nyakawira Mwangaza ibo kenda bakethira baitariria kethira ibo bakethira beka mata murio yuabara batare ya marando ni bethire bakio mathirikarine bawete kwina bata ya EACC nyakwethire kiwato geni ibo kenda kuthia Toronto bonkuloki hotira county hete kwethire giokuma asara Antoni Kathenya ainachio. Ntuko mutunyu ya kamiti ya bunge ya seneti ya gosonkono tumiribu akigene kiritengo kurani ja thirikari ja county ya Sepik kweleithia wagagu ba kumana ni mikobo minene ya mortgage ile balabali magavana ba thirikari ya county ya Meru benayo kile thirikari ni ya county ya Meru. Ripoti ya keleithia gavana wa mbere wa county ya Meru Peter Munya ena mukobo wa milioni 25, gavana wa Jeri na wekera itumuronge ena mukobo wa milioni 40 na gavana wa Laibiru Bisini Kawira Mwangaza ena mukobo wa milioni 13. Reverend Isaac Mutuma Ntwethingia, Governor of Meru. Kamiti ino luluka gavana Mutuma Ntwethingia aumba kulega gutie mikobo eno gitumiele gwati mbarubo ebo agisiasa bombo kulingeka kulingana na kamiti eno magavana baingi bala Bilo Bisini na bala bena mikobo eno beno gwati mbarubo nene bo agisiasa gitumi kinene magavana bala Bisini da inota Mutuma Ntwethingia baumba kulega gutie mikobo eno. In Meru, for instance, the 3 previous governors have got the exact same loan problems. If you remember, members, the governor Kiraitu is having the same loans that is owing the county and unwilling to pay. Governor Kawira has the same amount of money. Governor, the former, is called who? Governor Munya had the same problem, and the current governor cannot deal with it because they are politicians. There's political ramification. One of the things is that you're a politician, and dealing with former governors who are also politicians in your constituency have got consequences. Kamiti ena lyokiuga geta magavana baba mbele yao amuna nkeme kulona ngukume ya EACC kenda bele idie mitaratela bekirite ya kulia mikobo eno. This is an issue that we must deal with globally, and also specifically to the issue of West Pokot. Invite these individuals to this committee so that you make it easier for the governor, and then invite EACC to be an absolute partner in dealing with this issue as an issue of abuse of office. That's when you recover these monies. So I want to agree with my vice chair, the suggestion that maybe we need to consider inviting these people to appear before us as per Article 125 of the Constitution, because I don't see how this money is going to be recovered.
Aidha kagitaga kamitiini ya CPIC ni ulite thirikari ja kaunti kunenkana na mikobo la yomba kulewa kwa kagita kale magavana baba na Rutingo gibange ba thirikari ya kaunti bale obisini kuma muje munene Nairobi. Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Seneta wa Meru Kadhuri Murongi na rombete thirikari utiira ni kwithira ikiyukia matalia marito kariakari na utongabo uri wagagia bonekete kwithira bwite manta mentere chia maili 7 nya wadini ya kirwa na rigeshigone kia bore na rakari bethirite bakigirwa ndethia cio awete kioto kio muntu wonde kwithira kiwirirwo karia akiathira thirikari ni batere kwithira ikiongela Kadhari utiira thiri ni kwithira ichokera. Akiariria kariba maiti 7 kuriko mokurumiriti wa gagia na wamba bongombe. Seneta wa Meru Kadhuri Murongi na aririte ndeto na kiuga thirikari ni bateri kukaria Mukenya na utonga bwake. Tumeweka sheria pia ni vile haijafuatiliwa mpaka leo. Na tunaifuatilia ilikuwa na ile seneta ametuacha 2 months ago, 3 months Cheptumo. Akasema raia mfuko yake ikiibiwa serikali inarundi ina compensate hiyo mtu. Unaelewa? Raia akiuliwa serikali inafanya nini? Na hata tusifike mahali raia anauliwa na magharamia hao wako hapa. Kwa nini mwananchi auliwe? Na tuna serikali. Uante bona tuna askari bainge kwa kuna watu bainge kwa joli kwa kondo. Kwa mimi haina haja unilinde. Mimi mwenyewe niko na askari wangu. Ndokuelewa? So kila kenaja ni mwananchi na menyero. Kinaboka joto kalia kuita kuinda puratuni onde. Alafu tueta boite kabisa bote karone kana boite raia tena hakuna kitu tunasaidia. So ito kwenda mono askari daito itete ko register 10,000 new police officers. Aji kwa kambi nene buru na itoro askari ankurukiega na batura geaja kukaria ndubetu. Nkuruki Kadhuri na menerete karikari aruare abamwe bakari kuwata nonto bakwandamanira kiao. Na kama kuna watu wameshikwa juu ya maandamano tafadhali waachiliwe hata kesho. Haina haja ushikwe na kwenye nini? Maandamano ni haki ya raia, ni haki ya mwananchi. Antobora bonde bagwati barekerwe eduri mbeza bakwenda bejerekeni ngabane ngarabeshi bakwa. Tunaona actually niliona wazee wa miaka 70 unashika mzee wa 70 years. Unamfungia yeye kufanya nini? Na nani alishika hiyo watu? Sisi serikali ya William Ruto wananchi wetu tunalinda, si kushika na kufungia. Iboko wananingira Ruto dhimudai. Kumagi shigombunge kia bore ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga ki Mutegi. Kongina kuni ati ngwataniro ya mawakili Meru niyo Meru Bar Association nethirite kigoma na kulwamia utungata kotini ya Maua baitariria kuria kwaniro koni bamwe bagambithania na inyarwa ngiro gambithania kwithira arote kwithira rukithikiria matheta ni nyamendekethia yo yara bethirite bakendekethia ontobora bulentete bonene magamba ntere iyo bawete bakethira bakibwithia maandamano obiumia gukeya kwithira mendekethia yo yatithira ya kithikiro na kwithira yechwirwa ntaira ini nkothuranirite ribotie. Viva! Viva! Viva mawakili viva! Ingwataniro ya mawakili kaunti ya Meru baraba chemanete ruare kwariria kwangaratana kotungata kotine ya Maua. Bario wa thene muireti kuthamwa kwa gambithania bamwe na kuremwa kureterwa bange kuyuria twanya turatwithirite twetiwa boya elema bitha bamwe kuremwo kinyangwene na metuete bui. Twaraniria manto jara yethiritwe je karika Maua Locots. Yara yatumite kwithira utengo gikuriteka ndene Maua Locots muchemanio yukari na mawakiri bonthe barabethairwa Maua tigania Nkobo Githongo Isiolo na Meru kwithiritwe kwina mwanya kana kukethirwa kwina gap ndene Maua Locots kukethirwa court 1 tira icio mwithira akarinthi kana akiendelea na matters tonto ethairwa ari chairman wa auctioneers licensing board so jama ingi utimwithaira arrestation court 2 ata replacewa kuma ararutwa na ora wareterwe na arena disciplinary issues so ara interdicted na nende kwina matali bakayokio twira ntaira thinai ni lazima judicial officers bamwe kana magistrates bamwe barabai Maua baume kuo immediately
wa mbere aretwa da McLean Bosibori uraithairwo court number 3, Honorable Ken Muchiri court number 4 na Honorable Elizabeth Chesoni court number 5. Na tukauga ni lazima kinya court number 2 rota replacewa achokwe na kwithirwo kwina replacement yawe immediately. Manto jau ya karega ikuthithwa ni Judicial Service Commission kana ofisi ya Chief Justice tuko eruare tuka boycott Maua Law Courts na boycott Maua Law Courts kwithirwa uti operation kinyemwe uti wakiri kinyomo gukinya Maua Law Courts immediately. Number 2 kukethirwa na maandamano ya Okiumia Alhamisi. So kila Alhamisi waambiriretie na Alhamisi tariki 30 October 2025 Nkuloki bari wa mathina ya yonthe yaretini anto bakai na arabonekete kolota CJ Martha Koome kuremwa kuyukia matalia kwagirithia koti. Na ni mantu ja ukuona jagiendelea Maua jaretine anti imuntu omwe na agency ingi Chief Justice Martha Koome na GSC. Martha Koome neri mantu ja judicial officers babe Maua na ikerua report ote action ya jukia. So batu tukuria Chief Justice na twe magistrates barabe tayari gutumikira akariba Maua na Meru County in general. Tuje Maua station is a very busy station. Kana station inangoge nyingi muno. Wini wa Kingero, Huero TV. Mawakili viva! Viva mawakili viva! Tugieta na mbere ni ati mantu mwanya yegio karia ithirite ya kiarirwa bunene kimushemani yo karia yo jukwaa la usalama yura yo ithirite yo kibwithikira ntere chia mara ya moja matheta yara ya ithirite ya kiumirwa ni wongile kubwa nchobindege watho utianilwa kwana na nya kuongeleka kwa makarika yana kwithira bakegia ana aribonekete kwithira bakiolota aciari waginthoni burabonekete kwithira bwekuyirwa ati atikana ni thirikari ya kaunti igika wira nebwa kulikithia mawatho yara yatiira kunyia kwa wendia bwa ndawa Chiambo Gita Martin Mugambi gatumenyithie cio na njira ikinyanirite. Makarika mwanya imaretetwe weruni na nkinya kumborwa kiri muchemanio wa kaunti nini ya Mara kirigi karokia jukwaa la usalama kira gikuthiete na mbere mbari cia kianjage muthenya we munthi. Tuwe tunaweza kusaidiana because itakuwa chungu sana kupoteza maisha ambayo mtoto wako anaweza kuwa president, anaweza kuwa daktari in future na amepotea. Kuna wale wanalia hawana watoto. Ni ukweli. Kuna wale wanataka kufanya adoption. Hao watoto wachungo wote ni wetu wa Kenya na ndio tuweze kukuza. Kirigi karoge kia tongoria na nkinya eneu gikiri kaunti nini noho ibaringithitie mantu megie kuragaraga gwatwa na kana ntu batakinyitie mianka 18 ndeni ya matura na nkinya mataoni. Umekapata kakifuta kako miaka 14 na vioga mafuta una ingine na kitambo ushike kamemeza kameweka kwa mdomo hata exhibit imeenda. So si tujaribu tueducate watoto wetu watokane na kula hiyo miadarati kwa sababu iwasaidie tuachane na wao. Wanahitaji maombi na wanahitaji tena kuwa guidance especially sahi kuringana na tongoria na nkinya eneu gia aciari babomba kurua biuria nontu bwa kuragaraga gwa twana gugitwikaga aciari baingi barekerie twana. Kana FGM pia bado yuko hii area yetu. Watoto wasichana wakiwa wachanga wanakatwa ili sasa isijulikane at young tender age. So it is very painful at this time, at this century. Hiyo mila potofu bado inaendelea. So sisi kama wazazi, sisi kama viongozi, sisi kama wananchi tushirikiane ili tumalize huo uovu. Si kila mtu anajua mahali vile sheria inasema kuhusu FGM. So ukiona issues kama hiyo tafadhali report. Muthia baritie ciegio nyuibwa nchobi ndege iwatho na nkinya nyuibwa nchobi kagita karagatetegeretwe na tigo nkinya wenyangia nturani. Kila mtu abebe mzigo
saini yako, beba, mfundishe adabu ili akirudi shule awe na tabia nzuri. Usipomfundisha ndio atafika kwa chief, atafika kwa OCS. Jukumu ni yetu sisi wenyewe. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Maramu, mbitagwa Martin Mogambi. Kathoshi mwanya muno kiwa Martin Mogambi no tubariboti una kumania kiuria getu kira tukuretie ntukieru ari uriona Weru TV wentere ireko kiwa kuwa Zambia tuko tuned in Weru TV Nikieni Murethi kuongea kuwa Weru TV vipi. Mimi natazama Weru TV nikiwa Iku Massive Egembe South Jack Flow Hotel waritwa Kiremi kumanteri uchia Iku kuongea kwithira kiwa Weru TV na kutazama nikiwa kwa Isab location na Thiro Gaiti location akaunti ya Meru oni Pastor Mweti. We are getting you loud and clear. Eta nambere na kwaraniria batu kulokira namba yetu SMS niyo 235782 na twatiri tukwithira atukithoma gicokyo giaku obura yo tukinyila methene to yande twatonekanya kunogo kanini ndu tocokera ni murimi we omena kome kinywa na rakiumya kietu kwithia tukimureka rono rwa mukuru John Magajo akumantere chia Bothogo chi Central withirite akitherema bonene akiwandi bwa mite na rethirite akienderia arimi baba ingi baraba kwenda kwithira abakirema urimi bo nyuma yakaitate kuraya ugeta kuraya. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo rimwe nka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Nataka ni wapi? Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya unitenywa kweka mochama yuto matukangite ngachererwa. Mwana nyama. Mama kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribini leo ugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? Othai. Ndabu. Kunda kalia ka. Naoni. Kinya gono kwenda niyo go. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongera kangi. Kuma naiba eria teria. Eria ne lisha. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium.
mutindi yengiana kamusere Inyaju tuenaju juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandukene etia motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end-of-year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733 570 530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwe ni Governor His Excellency Reverend Isaac Mutumanto Ethingia ni kutukia kanya gaka kuendera candidates bonthe ndene ya kaunti ya Meru baraba karirite igerio bya grade 6, grade 9 na KCSE kagita gakega na gukuruka igerio bibi. Umireni no chamba bubwingi na yonjara ya mwathani igetania na abwe. Bogaga kithomo ni ruru bungororo turo. Njuma tariki 31 mweri Jojo ya 10 skuru ya Nkabone TTI ne gukungwira kiatho kyao kya graduation ya 16. Izi ni njira inene ya kwambararia ukenera na gukungwira kithomo. My name is Penina Ngina Musili. I am the principal Ngabone TTI. I want to take this opportunity to welcome all our class of 2025 graduates to our upcoming graduation, which will take place on 31st this month. The guest of honor will be our PS, State Department of TVET, Dr. Esther Thara Moria. Welcome. Na Tujaweru TV tukethora turi mustari ne jombere kumatia nkiruiji imoko omwe kumakire graduation square ya Nkabone TTI watana natu imoko omwe ntukuiji kwambira thitha tucharukire ukujira nkemi na kugwata ugeni ataramu baberu kirendo wangi mwanya mugeni wa gitio ni PS wa kithomo Dr. Esther Thara Moria. Nkabone TTI, technical skills for self reliance. Game, they will be bubbling about this one for weeks and months to come. What's it? Iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120
0590 au 0110 Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio bana. Karibu kiti. Hata nani? Yes sir. Ukumenyiria ate ugwetirwa ngale ona ndeze. Mbie kwende. Baro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwenkima ya Lea Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini kana Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Gakwatokia ni orengi na katho cia mwanya no ntuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu akumania kiuria getu kira tukoretie ntukerware uri ona Wero TV wenterire kuchia nthiuru akwina ntumiri irachiomba kwithia cietu kinyila kiwa kuwa murongi manyara twentere chia bolo kungio kuwa ni Robert M Kaloma ni kwa hapa nyumbani Kalimbala Kirangodo ward I Wero, I'm Evans watching Wero TV from Choroiboro, Ruirirwarera. Naitwa Mwendia MMM, Ntere Chialare Kirindara ni Mururu. Wero, natazama Wero nikiwa Tigania. Naitwa Josephat Kumantere Chia Kinoro, I'm really enjoying watching Wero TV. Praise God and good evening. I'm Pastor Sami Gitonga from EAPC Karamaki Kithetu Maua. Kithetu tunawapata loud and clear. I am watching Wero TV news from Nairobi. Uni Peter Gitonga itanambere na kwaraniria batu na twatiri tukwithia tukithoma gichoke gya kuobra gyoto kinyila methene to ya mdeto okulokira namba yetu SMS ni 235782358 na kinya mitandao ni yetu yokinyanilia YouTube na kinya Facebook Wero TV namba kwithira gwetia gichoke gya kuna twatiri tukwithira tuyikithoma. Atuchokirani ati Mukuru John Magajo kuma Ntere Chia Barago Habuthogoji Central na thiremete bunene kiurimi bwa miti araethirite aikie biashara ya kumithia miti ni nyankoloki kana konkoloki ya miaka 10 na araombete kwithira ki uthuranio menyo bupwingi burabumba kwithira bwitetheria kumenya mitira meya ya kwanda munene yo muntu gaita karabethera bekinya kwa wiki murimi we ume ureteriko mekinywa. Inande murimi abati kuanda mite igitarire mbura yatonga muthetu ujo ni mutaramu John Magaju uria ngugi yawe ikumithia mite ya kwendia na bobo ibu ari na bubwegie nasari cia miti nasari itananya na hiria hiontu ndene Kenya o miti inaraendaga cia miti ndwanda itawa kisia senai hii miti ile migwe Rwanda ne nawe bujaga ethe ya miuruki yale bujaira mono nange ukena wikara kubwa Mombasa ibuja palm tree kaja makokonati ya nyamera okona ine kwa ine na kubwa ethe Mombasa kandicha riwa Magaju ni ontono akwenda aremi baibanga mburene eji na miti mieru ntulene miti unayore ni eri ku Magaju ningi itwa mborera itaipu emuru
ikobwa dry areas yonto ingine yetu miuri yetu ile bwa kuntu kwa mpio ne kobwa mwana kwa kuntu kwa yote kobwa hiyo ndio na meteu ko wena rojero kaina olime hiyo no olime inge mirembe matunda leo ni ingiuta pigs kanga ina sukari muno pigs na sandara ile anene kwa no metera ndino kwa mpumeze kinyamende sino trees evi mibiro wimo munyo utajwe kanse teko watanga kwa mirigeria hapo penes kinyeo ni cancer preventer intobira twari ya bia mbere matunda ya ile mirimo mingi muno na nuntu oryo nderera mbura yaura niryo murimi ore wakanda miti no ende bainge batije ne ketumi murungu natwere miti naito nyangia miti muno kwa utucokerie miti kaire kawaida oya twanenge ndigulo yuri mitindo yontu miti ni oturo athondeki bainge baria betha bena ngugi ya nasari batithero baije niki twikaira budding kagita karia kwina riua kana magita jaria jabati gwikirwa budding kirimitire gwitia budding no ende magajue na kithomo keu ukagita mweri juria kwarite muno mweri jwa iri kana jwa kenda thano ni ara yo kitabara nyo yo wataira muno ikinu kuona nya mute yo yitha yo ndomant yo gwiti jwa weterete nandi cheja kuma muntu yange yure ndi yueterete kura nandi kaeta wekirwa uji agashuti magaju ankurege kiuria kwi miti tuthukagia munda kana kwi miti tuthukagira imera bingi muti yuta muru yuta na kuma wakale vitex kamiru yoko ndio na sari mingi muno na muti friendly ki munda muno mati yao ya yeteka kinya kawene chanora ya munda na munda yuka boboya muno na mitingi ta nandi frame na kayandira yo ndo ifunda ya munda na kolongomya munda Antonia Weru TV muremi ureome na kwame kenywa Togeta na mbere ni ati mwekoro mwenti wana tiate na kiraro ntore ne janki bwe wadine ya dhiroro jine nyuma ya monki kwethia nyumba yawe Sabina Nkatha urawina na kendare ya dhira mutino yo yoromire kaita kararare weta kibarua atori bakuromba nende thirikari ya kaunti atongeria banki na inya endiwe ya kwithira becho aburaba atetheria nje uchokaniri oturo Dennis Mugendi na Ronoru Rwakieba Kieba gikinene mwekuru ntigwa Sabina Nkatha na anabawe batiyitwe bakimamaga ome gikwikone kya manuku ja mabati jajatigi nyuma ya mwanki kuire nyumba yao na nandi batinambe kana nyuma ingi ya kuria na kinyage gwikira nithi na mutheri batiyitwe kiao ne kia atori bantura ya nkiboe kipko na wandi ya thiruji ni gembe centru ndego ya thamo wanja mbeta kuritira nkima ndethira musio gucia thamo wanja ndethira musio goya tiro ndanjeri ku ambungi wambu antanto beko ya batu go tege ntoke miago go gau mama une ira rethira nyumba ke ni watite mwanki umete kibarwa ke ndonera na bake bie kuruma ariko ya ute bibiereri wo kolewa no wire mbuno te bibia tethekere mwekuru yu ni kiwete na temangiro ni amba baite kuya kangombe kake aba mutemanga thuka njara kwa ukinya kibarwene kiraita aita kibarwene kuruta kibarwa na njara emwe na mwanka thai kwatukanwa kuringwa ni mutino kanyumba kake kaya kanyumba kake kekuya mwanka thai na ana kenda nyumba ni thirite ngwa ciana cia cukuru ni thirite mauku ni thirite kila kitu turamu nini na mwanka thai mwekuru uyu ni anturi ibo bamwe ya kamutu akaria kinya nguo iyo kuona bekirite ni anturi bamwete ai ngwetike twitite mburene na ana baba raranja a bukona ku ararua na ararara na bura batura thona tu ku batwitu na peni muno kuri kwithikia na maithori antu bawendi bubwega bario atongeria na bangi iba kuromba gutonyera konokia nja iji injango rara na twana tuwaiko belama batina ya mathiru endangora thirikari ne ntethie ndinana kenda netha na gwire ba menye bobo mbwethirio wethura ni ana bone kinyara bakumama nyumba mbea na ana bethura bakithoma anti nyanja rekwa nimbe na ntene nyenya guria
windeta kwa mwekoro mwa wintore kwa ndeta ngakaranthi kabwa mirana njare mwana nkonera na bago ankima. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntore ni Ankiboe, Wandi ni Adhurujine, Yembe Centro, County ya Meru. Kongina kuni ati bamwe bakari ntere Chiagembe ibadharikirete gavana wa wari gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kumana na miariekie ya kuthombia gavana Mutuma bemuria kwa gavana Mutuma kanya kaibo kenda kethira kirutira Meru nkwebari wa Kawira aumiro bisine bataona oguni bwawe na nendine thire hakireka gavana Mutuma ethire akiruta ngwe na kwa wewe watura ninde wete Mutuma mieri itandatu ureti ni nyashore bakuba wetere na ma minister ba weta bakora Mutuma mieri itandatu wawe wa Mutuma mieri itandatu wawe mtokwengwa wa mtokwengwa ni MCA 49 who are you wa Mutuma mieri itandatu Mutuma to miami yake 10 tambisabu na batikudire nesima neteyo fulani ke viongozi vingi lakini Kawira utire kiongozi kino Meru omboteja ni ba ne Rwanda bakarethie ateko bwela noko Meru bani ya kariba kumembe barabasi umirite na Muthuro ni miario bakuora wari gavana wa Meru Kawira Mwangaza na arete ntuko ya kiumia kithiru ya kumeneria no sambia gavana Mutuma ntwethingia hai kukurwama watwira Mutuma otengo ya rita mirandi ire yonthe ya kurwama kuonania ni eku kamba chare chiaku iyo turakua Mutuma na kona ni mirandi yeku bese ira Mutuma akona ni thaini ire cha Meru kaunti ya tumiri billions of money tuoni mirandi ire kwira Mutuma yete weka project na mirandi yeku irotiire shame on you Mutuma mirandi yeke akuruta ayongwe yeke oteku otielele owe otielele ku na musyoku na anabaku na tonyukwa na roina awiroge thano aringi gwithetie murandi nye umwe to ni mbiche oringo ayuo kenda tumenya mirandi Mutuma nwa kubwithia mirandi yeke thai ugetha no bwithitie mirandi yeku kugiringo atonia utemya go yotwira yuo are ankanya mbere ne na kungionekana na nkanya nkulugie ku no gwibunya Kawira imuntu gomere wita kurumanga Mutuma mitandaone akiwa mirandi yake na kuringwa no mbisa ote mirandi Kawira abwitheti mwamba kayire mbia cieto eta kugura cio ng'ombe agiretha cia nabo tumao ndenda otonie muntora Mutuma aringinwe mbicha aena makobokobo kana aena muringeti vira orete kendro menya koina thanga uwe ni bamenerete Kawira Mwangaza kinyano ntuba kuonekana ari umwe kire andamani bakuma bore ndena thiri na ndiko wakurete matinda ro weta na arabore ucha roero ukiwa no kuinga barabara ate imaitha yo bokerera oreka wira watu irenga bana miake 3 tutona kinyantu kwemorete thirikari emwo antu ya bara Mutuma araturetere bo tukaje nawe tuigembe na tigania na bore na wibara tumiro kinyotumwa Kawira wabatu kwethira wetwira atiri woni ndaretete antu parabo karia maitha anto 50 Mutuma noe yarete eyana na ndeto akuringaringira ngeibo igwethira Mutuma na tere bana retere ibo mukosoera kwa Kawira gwethia kubwithia twandamano tungi kona agibwithia na araura bure ete anto mbira cieto arayite tayuge akona agima nyumba witithia lakini kana Meru teyo Kawira aya na kuinga mbuti muntu tukoni nyake ele nyama ya njirene mungaba mtori nyanga bana mzima Bishop Mwamba kiripotera Weru TV kumembe beta wa Marion Karugi wa Naftali Kathoshe mwenye muno kiwe Marion Karugi kumania kiuregeto kira tukurete ntukuyerwa rero na Weru TV wenterere kochi ambeoro akwena Timothy Jati ari watching from Makutano Meru kwena Tony Murethi ari watching from Tanzania akwena Mugambi Marsabit Florida akwena Garissa County kwena Mutuati kwena Muthoni ariwa kumaterechia Kanairo kwena Evans ariwa kumaterechia Garissa kwena Mwiti ariwa nterechia Mukothima kwena Jeremia Gitongari wa good evening have Jeremia from nterechia Isiolo Kongo kwa Kiengo kwena Nelson Mlolongo na kwena JJ Thranira nterechia Maua
atonekanya kunogo kanini nduto chokera ni ya kuroba njuri ncheke bakumantere Tiagembe Central barabethirite bakioria gavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto Edingia akethira kinyamari aritingwe baraba atungata kaita kaura ware gavana Kawira Mwangaza barite ya bagieta kwebelongwene kwa ororari abitha munene rwanyine rwa urimi nyuma kaita ate kuraya ogeta kuraya. Kamete, Ashiari, Atori, Atongeria, Aritwana, Agwatimbaruba Skuru ya St. Paul Njagune Primary School. Irere rungurwa Catholic Diocese ya Meru, ibakobogo atogeni kirima amburaja kuthambesha nontubogo kairasi ya skuru eje, jaraja kethra jare kanisa ya Njagune Catholic. Ni Jumamosi eje ntariki 1 mwezi wa 10 mwaka jojo kwambira thainya ciaro kere. Mugeni wa Geteo akethra arile Paran Ole Morendat, orane CEO wa Kenya National Oil Corporation, Governor wa Meru Mutumanto Edingia na bange baba inge bagwati ogeni ni Mheshimiwa Kiraito Moronge na mjumbe wa South Imenti Dr. Shadrack Mweti na tongere bange Kathomba Bamero. Nonto bwanteto nkoroki kiureka na yendekithia no waranire na Sister Margaret Machathia gukurukira thimo namba 0721235700. Bwinthe ni bogwati ogeni. Yo, Gusii Stadium iko ready tena. Last season hapa ndio AFC Leopards wali drop point. Sasa wanarudi kutafuta revenge. Shabana hawachezi mchezo. Hii ni ahadi yao, ngome yao, home ya Tore Bobe. Mbele ya mashabiki wao hawakubali kudundwa. Ni fire si fire, pride for passion. Hii ni game ya roho, si maneno tu. Shabana Fast AFC Leopards, Gusii Stadium itawaka moto. Find it live on Azam TV. Lipia mapema bana, usikose. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii, ungapoa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupika lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you.
Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Gakwatu ageni orengi na nkatho cia mwanya no ntuba kwithira witite ya mbere na kurumira ndeto chietu twicokera tucokere na ntumiri ira womba kwithira witwandikira kumania kiuria gitu kira tukuretie ore ona Wero TV wenterere kuchia ntheuro kwina ntumiri kathumba kwina wokwa amkoro indi ona Wero TV ndentere chia kinoro egoji niko live nikiwa Antobochio ni Mwangale Maxwell Muthomi ariwa watching from the Meru County na Mankenywa riwandikirete Wero TV kuma ntere chia Tiania West akiwa kwa natazama nikiwa Antobainya ni Kalonge Mika kwingine wakwithira akiwa watching from Meru Kekilare Amrita from Meru Oye Wero TV ni Makwa Menju nikiwa KG Akachua kaunti ya Meru ni Roni kumanteretia kaani Karue ni Kodani mpaka mwisho nama Nkenywa Korocho aliwandikire denteretia Tigania West kuongi okuwa naangalia Wero TV interetia Kiotene Tumeringi na chio orotenene ororo SMS kuongio kuwa tunatazama tukiwa Kiampanjoa kautene kwa matipa oni ndio roko baitigitu sublocation Wero TV ni mwenda nyati bonda kumanterecha Kariene Martin Muriongi kumanterecha Isiolo tunatazama Wero tukiwa pande ya Githongo ni Mutembee. Can't imagine missing to watch Wero TV. Keep up the good work. Uareto a humble child of God. God always tuned. Anaitwa Isaya Kinoti kumanterechia Dhuria sublocation. Mitambo iko sawa kabisa. Felix Mutevia cheki kutoka Mombasa na salimia maboys wangu kutoka Meru. Antumerini nyinge kathumba na ita na mbere na kwithirwo kiaraniria na batwe na twatiri tukwithira tukithoma orachio tukinyila metheneto yandeto twicokerani ati ya kuroba njuri ncheke kumanterechie Gembe Century Bethrete nende betuma Iromba kingavana mutuma ntwethingia baimuri ati Kanyamaria ritingwe baraba atungata kaita kotongeria bwakawira Mwangaza Bethrete bakiaria boba kieta kwebelua kwa ora wari Minister munene rwangine rwa uremi nara bakwa kanya kaikethirete gakithanwa muntu ungi Karia mutia gakoringithwa temo loya tubeto kenda twagutha bigere koreko muna nini karia mutia no ntundu wage agolwa ata ndete ne mamure nkauro
Otakathomete ebaro irimba shani mberetia tumorwa MCO wandi ya Igembe East to Murithi Mutiria into mwatumana kirengavana mutuma anto ethinkio gukurukira munini igwake etwe Elinda Ikiome akimwira amutia Aurora ari chief officer Anthony Megi urimi atibatiri kuruta ruto gitini no ende nyuma ya ntugo inkai mutia thaino atirengo geni na gitege kiruchitwe ni Isaya Abaitoti onto bothoretia anto bantere che Igembe East na mono kiengo mutuma na atwire itene ria atwira atia auti muntu bantu babandiki kawira auti wakengata ngwi na ndi tukubo muthuri tukuona riu akako akure ndura thile ya kawira ore turumite kirirone kenge kya mutuma rara swilia wa kawira amoingiro ofisi mwanga tukaandamana kenda kawira ruore mutuma ofisi na nero rere kinya nawe ukara yaka ukurishia thilenge nawe na mutonyukwe katubutumite kuburwira Meru buchoka wita kuthiraniria ofisine tukumenya ando turwite kiwe kumaka wira tukathiria ando eu othai bwawatanira ugetha kwa mundu ungi ukumiritwo kuruthania we na mutia tukenda kumebatwe turi antu baku muneno tu tukumaka kwe ba supportere na arake mantune ya kawira reka mwezi mwa kurithie kuriana na njire kuinga mutia no tumutia tikari amakosa kinya bara thirikari ne kutha imwe mwa bare arithiri mantu yaku akaribaba amwe na akuru obanjori ende bakioria angavana mutumanto ethinkia itwari kiriro ni amwe mwa osunwa ngari itwandamanire twangangana kenda tukuthetera kamwe mwa twakuthanirie wa nawe mosimu iwo weta korwa mutonyukwe tumanarikane bwa ati twari na keba tukimuruyira na twimuriraira na tutikwenda atwekera kiriro kingi akurira muntu ungi atwire kaka wathani mongo ya Meru kou atomba korwa mutoni na tu akawathania mongo ya Meru mutuma arauwa wakawatithania ayukia tekeke angavana kawira akawatithania Meru na ameki Meru ngireti nika kwa karati ringi twamberia kurira ringi tukirerera mutano mutianwe akenga na chwani mutuma mwenga ofisine imanto atia yau batu turi ashiari bwana mutuma ngokoromba na heshima uringa vana wetu no mwana wetu weembe watanireni bwetethia Meru bwega na atu ashiari kenda tuigwa nkoro cietu cianiri ria muntu na mutono ina bakwitanira ngugi koma kiengo Igembe East Peter Class Chabari Kungina kune ate Rais William Ruto wete mbioro ya Kenya ina dola bilioni 12 irachie kimuthitho akiwa bo obotaka karengie kuma Kenya irawata wichia thiwete IMF nilikithetio kurabunene kwa uchumi bwa mbioro ya Kenya endu antho bawe bagisiasa batithirite bakiambarario ntobo nongelete na kwinyelio tewe wina shao batere kureinya chiringi ketibitari nini kaitaga kwithira ichwa utungata ile inflation ilikuwa 9.6%, tumeteremusha imekuja mpaka 4.6%. Ile dola ambayo ilikuwa imepanda imefika 165, 167. Leo dola ni 128, 129. Muliona hata juzi kwa taarifa ya financials, Kenya tulikuwa na dollars 5.7 billion dollars. Saa hizi tumefikisha 12 billion dollars pesa ya kigeni. The highest dollar reserves in independent Kenya. Nyie mnanielewa? IMF 3 months ago wakatangaza wakasema uchumi ya Kenya sasa imepita uchumi ya Ethiopia, imepita uchumi ya Angola, sasa uchumi ya Kenya ni nambari 6 katika bara letu la Afrika. Haya ni maneno wale watu ambao hawaelewi mambo hawawezi kusema. Tunaongea maovu kuhusu nchi yetu. Hata kama kuna mazuri, hatutaki kutaja mazuri kwa sababu ya mashindano ya kisiasa. Tunataka kuinua Kenya hii. Tuitoe kwa hii third world.
vile Korea walifanya, vile Singapore walifanya, vile Malaysia walifanya, na sisi tufanye kama Kenya. Tutoe Kenya third world tupeleke first world. Kilimo haihitaji mvua, kilimo inahitaji maji. Ni mnanielewa? Saa zingine tunachanganyikiwa. Mtu anafikiri mvua ndio ya maana. Hapana, maji ndio ya maana. Mimi nataka tujenge dams 50, ile dams kubwa. Jambo la pili, lazima tujenge barabara, tujenge reli, tumalize airport. Infrastructure hiyo, nikienda anywhere in Kenya, wananchi wanataka barabara. Lakini pesa tuko naye ya budget kwa barabara ni milioni 50. Tunahitaji pesa ya kujenga kilomita 10,000 mpya Kenya kwa sehemu zote. We need another 1.5 trillion ya kufanya hiyo kazi. Ni mnanielewa? Na hiyo pesa itapatikana. Hiyo pesa itapatikana. Kwani Korea walipata, kwani sisi ni wajinga? Kazi ya watoto wetu. Kathoshe mwanya no tubakona kanya gakwatanira batwe na rware ntuko ya Jumaine kurikane nyuma ya ndeto cietu cia 3:30 tuketha tugiokiria nkoro kolokira migambo ya guokiria nkoro nvetwa wini wa Kinyero mwananilia wetu mathithio tukobwe rware o Karironi Kajamba.